Kalau pai so Kristus mengin cibai ke buk cewa, kau pun cibai ke buk hal buk cewa ni. Itu nak kalau satu kerong kalmani cia angker releasa, la thakuk maya kau ikan saksuan tu orang ni tu ni. Matian ini kima min suai beda, janji lal bala min pek ni ya. Lalu dia kalau berlain untuk kacui kira, ketun untuk kena. Jadi ram ram dekat jual lal bala lagi, lalu orang teh main dia min pek ya. Tuni kau ikan saksuan tu orang ni bui ma, tiang ro buinan mal min so di lang sange. Oh, ni bos saya cungin. Tuma kan lalu ni mereka, hun kau yang mikir siapa. Helahi, la cungca kan lalu so mereka cakap siapa. Kepodan tu so itu juga tunggu lawan. Ambil so kan tu nah hian yang ni pun dikeringa. Voin ni le itu mahun indo panlai hun tadi. Compare cuan, ya tanglang veto dia dikeringa. Kalau panlai cuan kesemua tu nanti himol mungkin emema, mite semua tu nak pop halawa. Kalau panlai tu sam hun teka baik tu leta. Voin ni hian lan bahian kadu tu sam ayah sam min shui tu zoga. Kadu tu sam ayah nasa yang patian yang mal min soga. Kasih tiang kesemua tu ayah nasa yang mal min so tu ing kasih patian min shui dan jangan tinggal nom ketia. Esing tu nanti, esing tu nanti. Coba lalu full pejun cuang klay mai ni siat sam ni yung cina. Til biang lo tu biang ni siat kat tekal lo ni tu cina. Jadi yang cuan amai roju. Jadi yang cuan klay ni siat tan tu cuan. Lalu bui beri afam tu cuan. Kan hidup dia kan itu kan. Jadi yang tak lu cuan mau ni hati. Oleh palong tu kerja. Di patian faklai. Lalu biang ni alal pa fakna le min shuai na fakal pa ni na long tu soi na lani.